Kobba li tkompli titħabbel, akkużi fil-qorti li jkomplu jippuntaw lej Carmelo Abela. Dan kif id-deputat Jason Azzopardi qed jgħid li ftit jiem biss qabel ma kellha ssir is-serqa fil-fera tal-HSBC f'ħal-qormi fl-2010, Alfred De Giorgio nata l-pjan tas-serqa u setta ċwivet folot f'appartament li jinsab fl-Erdelis. Dan kollu seħ fil-preżenza tal-ex Ministru Chris Cardona u tal-Ministru Carmelo Abela. Jason Azzopardi qal dan waqt li xed fil-qorti f'każ tal-libel li Carmelo Abela preżenta kontrih. Dan il-libel marbut ma' post li ġiet imtella fuq Facebook fejn Azzopardi allega li l-Ministru kien marbut ma' din is-serqa li fallit. Skont informazzjoni li qal li nġabret minn sorsi professjonali u mill-pulizija, Jason Azzopardi qal li Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu, il-hitman involut fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja, kien ipprovda informazzjoni dettaljata dwar reati oħra biex isostni t-talba tiegħu għal maħfra presidenzjali. Dik l-informazzjoni kienet tinkludi dettalji dwar il-ġranet li waslu għall-attentat tas-serqa tal-2010 fuq l-HSBC, meta Vince Muscat iddikjara li hu flimkien ma' Alfred De Giorgio, allegat hitman ieħor fil-qtil ta' Caruana Galizja, saqu lejn appartament tal-avugat David Gatt li jinsab fi fl-Erdeli. De Giorgio li bez baklava kien ingħata il-pjan li skont Azzopardi kien jinkludu fil-mati u ċwivet folot għal-bini tal-bank. L-ex Ministru Chris Cardona u l-Ministru preżenti Carmelo Abela kienu it-tnejn preżenti f'dik il-laqa, dejjem skont dak li xed Azzopardi rigward fatti li l-Koħħu allegatament qal l-investigaturi kriminali. F'din ix-xhieda ta' Jason Azzopardi ġiet dikjarat b'mod persistenti li fih dan iċ-ċriki kriminali Cardona u l-Ministru Abela dejjem issemmew bħala persuni li kienu involuti fis-serqa li fallit u li fiha ġew sparati tiri lejn il-pulizija. Apparti dan Azzopardi allega li Abela kien l-uniku Ministru li kien jaħdem fil-bini tal-bank dak iż-żmien għalhekk hu kellu aċċess għal-post. Il-bqija tax-xhieda tiegħu kompli tinstema fil-magħluq filwaqt li l-każ ser ikompli f'Settembru. L-avugat Joseph Sammit Maple dera l-Jason Azzopardi filwaqt li l-avukat Luciano Busuttil dera l-Ministru Carmelo Abela.